wobedi ade wie no enema ben na wodi si wani so se wobeye ede aboa wo kuro dia me di si mani so pa seven predia sanse maka ne prebebre se sebi menya akwanya antoa school so anko sebi university any secondary school no money ade enti me hu sa adesua pa de eho hia kopem se sebi me a me pushi myself anya me ye madom na nanom adaroma me di tu kwan ehu se ye se me toa madesua eso enti no me tu kwan no me hu ni se sebi wote wona se wanya good education sabe obeye mobo daachi enti na meye dan mi ankasa mi di ade ni nyina ade a esimani super ne se mesi school dan me kaye ebo ho mpaye se nyame ne nananom moa me eboa me a daachi bia no mesi school dan ama preschool nkola because se edurumre bi na me kwa pra sabe me ko hu nkola omotete efie obi wo a 1 year 2 years na nua bi o ye be 4 years 3 years kra na ehwe no sabe ensem bebre timi hye happen nkola especially emaya ne ade nti me hu ni se parent ana maamefo no eho beto wo mo na nkola no nso anya omo fa ahodie se daache ombedi ye nti no mesi preschool na maamefo ene awofo etimi anya kwan akoye omo adwuma akomo mfuo mo nse ye ho no ye area ho no dwumadie bia ntan ni hote se edwadie ene afuo mu ne ma ne saa na ne manketenkete saa na ha adwen nti me nso nya asa akwanya no anyankopon ya adom me bre me ho ase ye adwumaden ema me committing myself to UK community no ene asori Methodist Church Wolverton me wa asori mu no nti no me de to my brother nanim me started charity work say ebia me manta de dada omo enyusu bi mo mpaboa madwumam sabi ye ton bibia such as babies no na yetete so na ma package me nanfofo omo hu sa na obi ho ultimate donate and o de ama me na me de aba me bagana na ma beche e de ama enkofo enti asorofo enso ye bibia food bank any charity work bia no so me de me ho agim ti ma me bete asia mo se metimi fa sa akwanya yiso a na metumi start charity work and even UK metumi de bi nso aba me krom nti me start is our donation sorry for nso tie me sufre e ma omo anso so mo yetimi ye donation wa sorry just collect near pencil books anything babies feeding bottle e ma books nyina omo donate wa sorry na me de aba e ma omo atua home shipping door to door na me de aba na me de konkro ni nyina so orphanage omo a me catch anwankwanta orphanage me de to omanim e ma omo asend sika koboa emre bia atwam nti no o nyina no e na e ma me hu se da bi e yesa me pe bibisi mani so to omo ye me interview e hu ni se edien pa bi na queen mother no first no omo nim nti omo hu ye no e na omo ebisa na me so me kire se pese me ye school preschool and almost so started a boy until over Facebook opim so radio a obehu aye school na esi denya seman preschool obehu no fefefe e wo kwan ho a e wo ho a ha until over Facebook a eno na wo he wura ma wato nyina ba bia task kama nkura no benya ba bia di agro ni nyina e wo ho a eno e fa ni nyina eno ade ba ko na be di akonya odi si ne so se obeye ede aboa ekuru eno na waye nfefefa esiwanya no nko a eno ekofa ye hwe ni nyina na ye ka na chem ni yi ne de ache ofise ye no ye tia no ye dwumadi a ye di no nyese obi aka asem yanko hu na mu we de ne ma ye ko hu nyina na ye ko nyina no ye ho dwiri ye se sabi mfie wotwe a sabi ni wura eni ho na ono agina se dabi ene ma meye ede aboa school no na yenko senior high school a wo ho no ho so woka bakosem kakra wo se wa nana ene di ne bottom ska esi school no eno so etisen ansa me ofanso no so nani so ade hu ni se obeye de nyaseman ye na ne man no etumpon enti nana nso ye ne se school hu hia se be nipa bedi ye a ne nyina ye school sansa me nana don me na de pa enam ne so ena ma schools eba
de nyaseman no mu any roads me nana wusuansa enam ne so na train station na wo de nyase esebi ebaye me nana se kwame a no woye me nana edutwu abo nana mayinka ne kunu no wonam ne so na ma koko ankasa eba oman ni mu pa no ye kuafo pa chese koko fu nyina no ono na edi kan introduce wo de nyasema mu ho enti me wo fa nso hu se ne nananom aye ne wo fa nom aye dia ene no ono nso be den obesi secondary school kama enti na started ne ono an bottom sika esi say school yi satan ye ko school no ye de ye ma adwuma enti na nkofo we de aye twe anwea free krobo no eya francie ne ye de aba begu honom edurumre bi ye de aye ma adwuma na ne following week na drupoa no afrancie bone huntado ye twetwe anwea ne ye de abegu site honom me ankasa ye schools LA2 me ka ho bia na ye twe e de free krobono edeba school honomo enti na wie bibia no ono a na de ne bottom sika esiye esan editua teachers eka started senka ne opposite no or started so ye teachers quarters wo honomo a osisi bi a sebe fofia antwata enti through that no na chese abkokra oye emre no na ye say or find way na on handema enkofo bi on betimi ato aso ama no enti Catholic Church na omone no etnase na ombe so mu ede asisi aye de nyaseman Catholic Senior High School na enumpo no a few years ago na omo percent kombe yi de nyaseman no kra free eso nti sabi me to kwan ko UK me ba ye no and headmaster and teachers need to be told me na me said no ya nya ne sa sabi ye wo de nyaseman secondary school ye wo dwambe man ye wo we man ye wo bibi sa adenti ne ye yi de nyase free so sabi o man hin nso na ehun na ni su adesuo ana se waso da ye pa ade aba ne krom a ye se o man no eda so nti ye kire ho letter na me sign na ye de to me ofenim na ye de call ya chese ye sign eja de nyaseman no eto eso nti oba be hu de nyaseman Catholic Senior High School no se ewo ho kama pa ni nyina se yekoba nyina no eno ekwa headmaster kra yigina wo de to na nanim se na we de da bia wa nyesu a enisu odu animu emoa na echini na wa ne bo ye wura ma teacher ni ba ko se mesere mu amon kanche na na se hia brosan fi se ni se kokokokoko a eye na ho na edo se omu hia niema na nyina omo so mo hwa na ese omo ede eba no